Yang aki din. Anyamot na ito yan? Nakitam ka dito shared post ni Julia? Ha? Saan pa'y Apay, anya ka di dayjay. In-share naman ang sinurat na drama. Ha? Ay, una yun aya. Iswa ka na yun ti ipopost na. Wa? Di naman nakaka-proud. Writer lang? Diyos mio marimar. Mas dawa mangking ka, friend. Apay kasta unay arurod mo ka ni Julia. Aw mo tararamidin na king ka asaan anasaya at Ay, basta. Mas asarak man tunggal makitkitak na giti shared post na drama. Ha? Kas itinakunak. Writer laang ni Julia. Nalawag writer laang. Anya? Oh, nagsapa kamutan nga imay dito'y balay, friend. One friendship. Nasapa, tada kaya't kung may bagagan ka. Ha? Anya dayta? Amom ka di. Nadamag ko akat katawaan nakakano ni Belen. Ha? Taapay akat katawaan na. Anya ti funny nga inaramid ko. Awan mat, ngamti ko na kano. Kanayon kano a drama ti shared post mo. Dagiti sursuratan. Anya? Kat, anya nga'y kumati nakakatkatawa ijay. Amom matan tugali ni Belen. Saan na may drawing? Ay, anya lakit din ayan ni Belen. Talagang aging gaitakit at dalatagura na kanya. Ay wen, gura na asaan a ma-explain. Kana mo, ibagbaga na kano a writer ka lang, sika. Anya? Writerak laeng kunana? Ay, puro Diyos por santo. Dinak man laeng-laengan da a babae. Tadyak mat an-anwan. Ay na, mapunuanak laeng takitaan na. Amumot nga ay ayatan ka unay-unay, honey. Ha? Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Saan mo ko maapanunutan nga isukat ka iti ubing ngam si ka? Gaputa si kalaang ti ay ayatak kunakmanan. Mamati ka kumamot Hindi man naknugas ta. Sapay lang ko nga. Lasaan to apulos at baliw ti palagayat mo karya. Saan to Apolos? Promise. Wan gayam, honey. Masapol ko iti kwarta ita. Amangan na ita cash mo. Malukat iti masapol mo. Uray 5,000 laang, honey. Adangam tinas ka na bayadak ita. Kastari. O sige. Mabitlaeng ha. Alang tiwalit ko dyan sila. Agyaman ako, unay, honey. Narabyan ka man ita. Siguro napan ka man ni Jayan ti sugar daddy anya. Anya? Si kakit dimot, friend? Saan ko a sugar daddy dayjay anya? Apo, siya pala ang mati. Makadal ka ditan ni. Awon gayam, anya, makitrabaho ka kada kami inton bigat. Saan pailaang, friend? Uray da kayo pailaang. Kasla, masadutak naman. Ay na, masadot ka, ta siguradong inikan na ka man jay sugar daddy, iti kwarta. Amang ano, damakangagkan ka. Si kakit dimot. Kat, manungay matintin naman ang king ka. Ay, kat inikan na, iti 5,000. Ha? Anya lakit din ay, apay, kapoy. Anya? Isuada kayo pailaang di agtrabaho inton bigat. Diyak pa'y makaumay. Makabanog di agtrabaho. Aniya, kasta ti ibagbaga na jay abilin kan kanak ko. Una nang, indanon damot la kanyak dagiti bagbaga na itiliklik ko da. Aniya? No anya nga ta ati basol ko kankwana, takas taunay agura na kanyak.
Uray ko maguraan nak, aginggat kay kayat na. Basta saan na kumamat nga iraman ti trabaho. Ha? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Di la nagbain anang ibaga iti kasjay. Ay, una yun, dayjay a babae. Kat, anya kumangay ti trabaho na ngay pampanakal na, tapno katawaan na kaakasta. Amo pa'y dayjay nanang. Amangan no ipanpanakal na mo't at ipananghut-hut-hut na itilalakay nga amo na nga da kwartana. Aniya? Iso adi na laeng-laengan ti panagsursurat ko iti drama. Gaputa oray iso laeng ti trabaho. At least, pagbambanugak ti gatgatang ko iti kankanak. Saan akas ken kuana, aday talag sapsapul iti lalakay a pagkwartaan na. Nagalas at talaga ti ugali day Jay Abelen. Ha? Taapay mo rin friendship. Napanak ngamin gimatang ijay tersena ni Nana Piling Itay. Kunana kanyak nga uray kano ijay tersena na kat mapanak itis-tismis ni Belen. What? Oh my goodness! Nakuna ni Nana Piling kanyak akas taunay ti panagkatkatawan ni Belen idi agis istorya. Aniya? Ibagbaga na kano aray terak laeng. Apo, una yun dayjay a babae. Anya ayat trabaho na ngay pampanakal na. Anya pa yun ay, kat no proud nga ado ti lalakay a pagkukwartaan na. When man, di naman yun nakaka-proud. Nakababain ki din Jay aramid na ti makapaibabay di dayaw. Di na kaya tagtrabaho. Day tala, agsapsapol itilakay a pagkwartaan at amuna. Che! Awanan bain a babae. Dayta nga raw na ko. Saan laang ay jitirsina di piling tinapan na nagtis-tismisan ti awanan bain. Ha? Uray ijay ayan nininang mo a Marcila. Napan ka no nagtis-tismis ijay. Anya? Ay una yun a kinaalas ti ugali na. Talaga ang mapunpunwanak mo na. Ha? Inton kwan, mapan ko lang arudan danunan ijay balay da tapag sasawak ko naktumag. Mala, bay amo na nako. Nanang nasing putak matkut. Agtaltal na aklaang, uray addamang mangag ko adyak magustuhan. Nga makapapuno magayam, nang runa no jakmat an-anuan. Mala, bay amo na nako. Bayam akatawaan na ka aging gat kay kayat na. Mauman tulad ka de. Ay saan nanang? Napunwanak matan kan kwa na. Ikakman, itipagnak-man na. Ala, aday bagakan ka. Anya mananday ta? Among ka di? Kasta unay ka no arurod ni Julia kanyak. Ha? Taapay? Ada siguro ati nakaidanon kan kwa na. Akat katawak lang tiar aramiden na. Anya? Writer laang. Nung makapag-shared post ko namlano. Sigurado ang makapungtot dayjay king ka. Kat, makapungtot lata Awan mo ti manglaplapod kan kwa na no bilang laang. Kan may isa, nakakatkatawa mo't at talaga di trabaho na. Kasla tay, naibusan ti trabaho dito lubaw. Ha? Writer lang iti drama, ti awanan bain. Apay nga, kasta ka matin, honey. Awanan. Lumakaya ko na talaga. Ay na, saan mo kumamot nga itulok akasta, Ha? Kasano ako ngayon no kasta? Kasano ako na mapukaw ka itibiyag ko? Jak lakit di ka baulan. Belen. Pangasim kumamot at agpapigsa ka. Di mo itulok nga agkapsot ka.
Mangan ka amangan. Kan uminom ka iti ado-adanom. Agyamalak, iti palangis sakit mo kanya ka. Napatag ka kanyak. Kan maysa. Ay, ayatan ka unay-unay. Iso a konsernak iti salunat mo, honey. Oh, apay mo takas na tilangam. Ha? Kasla danadag sinaparikot mo. Kwa nga min friend. Masakit ni Roberto ita. Ha? Jay sugar daddy. Si kakit di man. Amok no apay akas na tilangam. Siguro, pampanunutam ano matay ni Roberto, kahit awan ton ti pagdawdawatam iti kwarta. Anya? Saan ka malidliday? Gapot a concern ka king kuana. No di kat malidliday ka, tano matay ton. Awan ton ti pagkwartaam, kasta ka di. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Aha, apaw. Awanin ti ado pa asa o sa friend. Taday tamit ti pod no. Anya? Bigbigan anagmayan ti paggaak mo, bakla. Apay, anyamanin ti umay mo imarites kanya. Kuha. Anyamanin akwa dayta. Kuha. Nakita ka diti post ni Belen? Saan pay? Apay, anya ti impose na aya. Sa anak mo't ngamin nga interesado iti biyag na. Iso apagan anok ngay nga is-token ko ma. Ay na friendship. At dating pos na arupa tilakay. Ngam in blur naman. Sana madlaw na sinray jay. Sakit, ti caption na. I can't live without you. Kung namo't si ka. Ay, aguuyong ket di Pagtit nga ron. Panagkunat. Agsaksakit jay la kaya pagkukwartaan na. Iso nga impos na. Pampanunutin na siguro ano matay di lakay. Awan ton ti pagkwartaan na. Tumpak ka dyan, friend. Isumot lang taday ti panunod ko kahit. Saan mo't ngamin ngagtrabaho? Gadwan. Agbibiyag, ajay mahut-hut-hut na akwarta ti usarin na. Ha! Nakakababang dignidad. Un nga rod, saan katawaan aray terak laang kano. At least pagbambanugak ti gatgatang ko iti kanak. Ipuy-puyatak nagsursurat. Saan akas ken kuana nga agnamnam ay itilalakay. Apay akas ta ti panagkatkatawam amang sabat kanyak. Si ka bakla. Oo, anya ko matiparikot mo ng katawa akastoy. Kahit ko nga ron. Anya? Among kati, si Kabilan. Nakakatawa ka. Kansan lang nga na ita. No di kat nakarariyak ka. Anya? Hoy! Diyak kaya't day tatabas ti Dila ma. Simpaam day ta panagsasaom no di mo kaya't atong paan ka. Tungpain na, ano ka ba ilam? Amang ano si Kati matungpak. Anya? Siguro, iso amalidliday ka. Kaputa, natayan dyan kaya pagkukwarta man niya. Anya? Hoy! Anya ka din na nga ibagbagam ha? Di ka man naging ditingawan tamong. Ha! Amok amin timapan mo ichis-chismis, may papanitigayim ko. Hagasam, ultimo di palang sursurat na iti drama kat katawam. Kan mapan mo ibagbagay ti tao, a writer lang ni Julia. Kat, pudno ba't? Writer laang nga awan matikwa. Anya? Hoy! For your information, with feelings and emotion, at least, agtataod ti bannog na itigat-gatang na itikan ka rin na. Sana kasken ka magnamnama ka lang itilal na kaya pagkwartam. Just kika.
Naimbag man ta na iturod mo ana ibagaday takin ni Belen. Sakpay ti ko na. Bilibak mat iti kinaturod mo ah. Sumgar amin na dutut ko tunggal makitak day siya babae. Iso asaan ko a pinalampas ti panagsabat mi di kalsada. Kat, anya nga iti reaksyon na iti pinagsasawam. Awa na. Kanya nga iti baga na. Marurod nga talaga. Tanapay swan iti imbaga. Sa bagay, husto laang day jing imbagam, tapnog nakam. Ay wala, friend. Agyaman kiti ah. Tas sa ula ang tinangnag na kanya. Nudyak nakapagtepal. Amangan na yung pagat-pagat ko dito ngat kalsada. Anya? Ha! Maminsan pa ida babae. Malipak ko talagan. San asyak titis-tistingan na? Gusto laang nga pinagsasawan ni bakla. Tapnuag na ka man ako. Wan nga rod nanang, amoy yung matanti ugali ti gayem ko. Nurinog yan na tinagsaw, diretso day jayon. Uwang nga raw. Barang maamiris ni Belen, asaan anasaya adjar aramidan na, amang gunggundaway laang itilalakay ti amo nang aramidon. Ano makamiris ah? Ngam panagkunak kat saan? Kasjay nga men, ti ugaling inang na ide. Nauyaw, ngam di namot makita ti bukod na abidot. Aginada at talaga ano kasta. Ngam saan kami pa'y analpaskin ni Belen nanang? Sa balin tumat ti panagsarita mi no agrana kami. Ha? Uy nanang, jak palampasan tinararamid na kanya. Oho! Kunak tumat ka si kati masabat ko, Belen. Ha? Ne, itaman pa'y akas ta tilangam? Kasla nagsangsangit ka kat. Apay, natayan jay lakay apagkwarkwartaam. Kat no natayan kat agtrabaho kamatan iti makuna ang marangal. Anya? Day tati parakan ka. Apay nga atinong panak bunlatan. Ha? Di mon saludsudan no apay atinong pa ka. Apay, saan ka nga aware nga ado ti atrasom kanya, ha? Anya? Anya launay ay ti basol ko kan ka. Takas taunay ti pananguy-uyaw mo kanyak. Kan kastamatan iti trabaho. Mapan mo ibagbaga iti tattao aray terak laang. Kan ibagbagam akas laak na ibusan iti trabaho. Ta isulaang ti amok at trabaho. Kwa? Ha? Tapno ammom anya. Sa anak nga agsursurat iti drama, gapulaang iti talent fee. Agsursurat na, tapno uray kasano, adamot ti maibingbingay ko iti tattao adendeng ganda, maawatam. Kan may sa, agsursurat na, tapno addan tumat ti dengganda giti anak ko inton dumakkel da. Kat at least nga adda pakalaglagi panda kanya. Ha? Si kangay, anya ngay kumati pakalaglagi panti tattao kan ka. Malagip da ka, gapo iti kinaman ang gundaway mo, kasta ka de. Ha? Ti pananggun gundaway mo, kadagiti lalakay apagkukwartaam. Just kiti kastang ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, ngam si kamat ti rumbang nga uyawin. Di kagbain, no agpos ka. Kunamla no affected ka unay, iti panakatay jay lakay nagkukwartaam. Affected ka kunam taawanan ti pagdawatam iti kwarta, salbag ka. Amom nga min friend, oray siya kagayem mo, kat saan ko akanunungan ti ugalim. Ha? Saan nga minanasayaat kung iuyawam ni Julia? Iramraman mo pa iti trabaho na. Friend? Iso ahus tulaan nga tinungpana ka, tapno agnakam ka man. Ay, si kakit di mo. Katpod numat, kansar nga matan, ti panagpupos mo iti tiltila. Ako namla no affected ka, ti panakatay, jala kaya pagkukwartaam.
Ipadlaw mo lang nga malidliday ka, tawanan ti pagkwartaam. Ay, nakababain man, Belen. Anya? Nakakababa ng pagkababae yan. You know? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay, Rika, adda ka di pa'y kwartam dita. Apay, pangaramatan nyo iti kwarta nanang. Ay, adala ko makayat ko agatangag. Apay, mano ko maayati kasapulan nyo nanang. Ay, depende Numano ti kabailan a presyo gay kayat ko agatangan. Apay, anya nga min ayaday ta. Ay, gumatang ak kumamot ay iti tax screen a silpon kaw. Tapno man addamot pag Facebook. Tapno man makitak dagiti gagayim kaw nga adda ijay sa bali a lugar. Anya? Wan, Rika. Manya, adda ka di pa'y kwartam. Igatangan nakman mo. Uray jay kababaan a klase ti tax screen. Touch screen, nanang. Saan a tax screen? Ay, touch screen, aya. Nanang, touch screen. Saan a tax screen? Hindi yun ulit-ulitan ti tax screen. Taamangan no katawaan da kayo ti makangag. Ang madda ka di kwarta, Rika. Ay na, pasensya kayo nanang. Awan kwartak ita. Amoy umat. Siyak tinagatang iti bagas ken gasol tayo. Iso a pasensya kayo kuman nanang. Sana bale, igatangan kayon to inton addan kwarta. Itaman pa imay kayo, nanang. Kunaklakit din no nalipatan na kami. Ay, da kayo umutanak kaw. Mabalin ay amot ang malipatan kayo. Makumi-kumakla ang iyay umak. Iso anabayagan ajak imimay. Kasta ka din, nanang. Nanakaw. Iso adi mo ibagaan nalipatan kayo. Angaw ko laang, nanang. Ayun gayam ilay. Mayak, tao mayak la kumabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo kada iti kwarta, nanang. Kaya't kung amin ti gumatang iti tax screen kaw, ngumawan mo't kwarta. Anya? Kaya't yumot nga ag-cellphone iti touchscreen, nanang? Wow, nanakaw. Mayat nga min dayjay kaw. Adda pag-picture, pag-video, kandami nun. Maumuma akong dito'y dipindot a cellphone kaw. Aniya? Ay, mayat mo't daytaan, nanang. Makaw mga ruda nanakaw. Kag, anya ngay, adda ka di kwartayaw. Sana balay tabayadak matlaan. Ay na, pasensya kayo, nanang. Naladaw kayo mo't ngaymay. Binulod ni Uncle Doroteo dyan nabati a kwarta. Ay, sayang naladawak gayam. Sana bali, nanang. Kasaritak ni Manang Rika. Tapag guduan milaangan ti paggatang yo iti cellphone yo. Ay, man nga ruda nakaw. Ngam, nanang, touchscreen ti husto. Saan at touchscreen? Ay, niya. Ay, imbaga ni Manang Mau, ngam nalipatan. Manang, amangan mo ang da kwartam dita. Uray data 3,000. Awan pa'y nga rod ading ko, amumot, ado tinaggastusak iti kalnabas. Apay ka din? Kunak ano anda? Tapag guduan taman kano ti paggatang ni nanang iti cellphone na. No kasta, nagdamag kan ka ni Nanang. Wan, manang, ngam na ira na abinulod ni Tata Doroteo ti kwarta. Iso ang awan tinabulod na. Anyan. Touchscreen, kunana pa'y nga ron.
Ay na, insurok asaan a tax screen. Ngam iso mo lata nga iso ti bagbagana. Amumatan ni nanang. Saan ang mabagaan no sag paminsan? Ay na, ngam kababain ka dagiti makangeg. Amangan no ibagada asaan tayo nga isuro, no anya dagiti husto a termino. Ay, Ne, apa yan din dong? Nagdagsan mo day taasin na ayan. Apay, anya ayati parikot mo. problema nga rod, bakit? May ibusin dagiti abasto. Gamawan pa'y mat tinabiro ka katrabaho. Anya? Ay na, dahil ito tirigat na. Nawan ti permanente na trabaho, bakit? Namalpas ti may sa kontrata. Problema manen, no niya ti sumarunong Abraham. Talaga akas talakay. Sana bali ag tinulong ta. Si kapay ti agawir iti anak ta. Katsyak ti makitangdan. Sa dino kumangit ipakitang danan, bakit? Kumpurmila ditan alakay. Labada, agdalos, ken uray anya laditan. Ay na, saanin, bakit? Siyaklat tan tagbirok iti sa balya pagkwartahan. Ay, Rika! Apay, saan ka di akaraman ti asawam ngagtrabaho di tatartarimaanen da kalsada? Kano iso ti sang kauray na nanang. Awan pa'y mat ka no ti text ti boss na. Ay, mangruging samot taong. Apay nga ay nga da nakita ka nakaparada a bundoser di ta kalsada. Ay nananang bundoser manen nga. Bulldozer. Ay, isumot lang nga isaw. As long as it sounds kunada nga raw. Ay nananang kababain. Ang mga no ibaga manen dagiti tattao ang nakaadal kami nga anak yo. Ngem saan da kayo asurwan. Ay na, trip ko mga raw. Basta nanang, tilatan husto a termino ti usarinyo. Tapno saan da kayo akatawaan dagiti tattao. Nanalita, pakibagaman kini pare, dindo amang rugi man ti trabaho min tumbiga. Ay, kasta ka di ba raw? Una na, Ibagbagak ngamin idi na minsan. Di nakmut pa dyan. amang ano, maalangan ngamin. Ay nga kumatipagduaduan na. Kano imbagak nga insang putdan dagiti bakho. Kan bundoser nga ramatan niya. Ah, bundusan, Kaduan mag. Saan ka di abundoser tinagan na dayta? bulldozer dito na. Sana bunduser. Ah, ay. Ay nga, sana bali As long as it sounds. Ha, sabagay na na. Well, as long as it sounds ngagpaso, mabalinin. Nalay mo ti katuga, babae pare. Apay ka ni pare. Bunduser. Idi kinurakter ako. Mayat kit dito sumba na. Ha? Hun pare. Imbaga ka bulldozer to. As long as it sounds ko na naman. Alagit din na nga yan. Talagang kasya na dyan pare. Ora isurum iti husto a pronunciation na. Awan lata. Ipapilit na lata tigat na. Kastayan pare. Ay nananang, kitain nyo ang mga numa-overjoy kayo dita. Ay saan? Ininjuyak lang tagbuya dito tax screen ka. Tax screen nga rod, nanang. Ay na-trip ko nga raw. Ay, nanang, nakaala tayon iti cellphone nyo
Awan mat nga tanti sa pulan niyaw. Ay na, wala nakaw. Ay, kuntinto akong ditaw. Katagyaman na ka. Awan anyaman na, nanang. Ngam kitaan nyo Saan atila ipopos nyo? Kas kada komentaran nyo apos dagiti daduma. Ay, wala nakaw. Di kay madanagan. Angam, iaramidan dakman mo iti Instagram kaw. Mayat day kay tanakaw. Instagram manen nga. Gay ngay kasla Facebook mo lang. Ay nananang Instagram day jay. Instagram no Instagram. Ay kasla kayat kumanen day jay kay. Ay nananang sanan. At dangaruden Facebook account yo. Umanayan day ta apag buy-buyhaan nyo. Papanan nyo, ante. Ijay kumabalay da Elaine kanakaan. Apay, anya ka dito aramidin nyo iyay. Mapanak ko mamakiusar iti masing da. Masing nga. Anya dito masing mo, ante. Ay kajay paglabaan Washing, ante. Sana masing. Ay wangayam. Washing. Apay, ay naka-DJ washing nyo. Ay nadadahal nga raw. Iso ako nakamapanak ijay ayan dailin nga nakaw. When ante. Ngam apay nga umadayo ka pailaan. At damot yung washing machine ijipalay. Ay kwa. Mapanak ko maag-signal. What? Wun ka nakan. Mapan ko ibirok ti signal ti silpon ko iday. Kapadasat ti agaramid iti Instagram kaw. Anya? Nasabat ko itay ni ante, jay dalan kasinsin. Ay na, ipapilit na nga ron ti mapan makiusar iti washing machine da Ellen. Idin to tabasit mo't tilabaan na. Kat no duwagayam ti purpose na ijay. Ha? Mapan na kano isignal ti cellphone na. Tamapan kano agaramid iti Instagram na. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Bakbaketan nga adik iti social media. Imbagak lang nga ruden asa anon. Sana bale, tadda Facebook account na. Ay kat bay anyon akasinsin. Ay, diyakan mo kininanang. Nalabusan ti pan nakaadik na iti cellphone. Ay, makaisama nga ron. Instagram ko na napay. Ken mashing machine. Ano yan? Ay, nakasinsin. Kanayon ko nga isuro iti husto at termino na dagita. Ngamjak amu, ta ipapilit na mulat na ti amuna. Anya ni nanang. Atiw na pa yung tiubing. Apay ayala ka eh. Nalaong siguro tiragsak na din sangpet ko di ka barbar o washing machine tayo. Wen nga rod, kurang nalaangan kat aglag tulag-tug apo itiragsak na. Ang bay amon bakit? Ang mga no isumot taan tiragsak na. Awan ti parikot ko iti dayta lakay. Tilang sabsabali a pronunciation na ti sangkadilaw ko. Huwag nga ron. Ura ni pare Romeo. Kat makailag kapiti sa bala at termino ni nanang. Anya? Huwag bakit? Sangka ulit na kanungar ti bundoser. Ay, anyan ni nanang. Dila nagbain. Kat hindi ka no korektarin da. Ay na. Bayaan mo na. As long as it sounds kunana ka no. Ay nahawon lakay. Dayta akanayon ti sungbat na. Ay, sana kun amakiar-aramat iti mashing daeline.
Apay, natarimaan ka din di washing yo, ante. Ay saan? Gimatang ni din daw iti barbaraw. Ah, nasaya at manukasta, ante. At anay kasapulan at talaga ti masing. Ay, sumakitan ti sikat ko nuwag labaa. Ay na, washing, ante. Saan amashing? Aha, as long as it sounds. Ay, sa bagay matkit di, ante. Ngam tirigat na, kasano no sa bali at tao ti makangag. Ang mga no katawaan na kayo. Uno di da maawatan ti bagbagayo. Ay, katida magdaano anya ti bagbaga. Sa bagay matkit di, Wan ka na kan. Iso asaanan a problema day ta. Washing man no mashing. Iso mo lang ay isaw. Ay, talaga asaan na kayat ni auntie ti paisuro. Apay ka di, kasinsin. Mashing la, mashing. Imbaga ka washing ti husto. Nga may papilit na mo ti amuna. Ay, kasta talaga ni Nanang. Saan ang maisuro? Ay, yan laki din aya. Dilaw-dilawan nyo man, tapno maisuro kasinsin. Ay, nauray dilawat, no di na mo tila denggan kasinsin. Dayta nga rod. Kanayon mo't adilawan mi. Ngam awan lata. No bagaan mi. Ibaga na at trip na. Ay, awan may kiti dakis na, Ngam, kasano no adamang wiyaw kan kwa na. Sa bali pa nga ti ugali na. No dilawan ta. Naglaka ang makaungat. Ay, wan, kasinsin. Dahil talang agpaiso ti rigat na. Ay na, no jak lang pampanuno. Pinagtitinim og kunti ulo dagiti nalalay ngagsaw. Apay ka dinanang, asino manen tinakaapayo. Kadagiti karo ba? Lima basak itay ijay tersina. Siyak magtipagsasaritaan da. Tapay ka no nanang. Jak ka no amo ti may suraw. Kanjak la ka no aya agdengdengag iti uray drama lakuma. Taiso ti pagadalak iti correct pronunciation. Anya, makaungatak nga raw. Imbaga ata nakapagtapulak. Tama nga no pinagtitinim o koida. Wano saan, embarsak ko kadakwada na ito'y tax cry na silpon kao. Ay, marwam da. Ay, nananang, talaga adilawin da ka no sabali mo ti pronunciation mo iti amin nga ibagam. Kasla day ta touchscreen. Touchscreen kayo a touchscreen. Naibaga lang aruden kada kayo asaan aday ta ti termino na. Ay kita niya kumatibibiyang day ti trip ko. Biyag daya ti biyag kumag. Ta ultimo terminaw pagparikutan da. Awan ti parikot iti day ta. As long as it sounds kunada nga aruden iti English. Ay, alaos to nanang. Saan kayo nga agungat pa? Ang mga noag high blood kayo manendita. Agura man ni Nanang dagiti kaarubay o manang. Wan nga rod, nangag na ngamin nga iso ti pagsasaritaan day ginaminsan. Gapo nga taa, iti sabsabali apan nangibaga na iti daduma a termino. Wan, iso ti katkatawaan da. Iso analaos ti pungtot na. Saan mat ngamin apa isuro? Si kaman kit di ti makisaritakan kwa na ading ko. Barang si katidenggan na. Kasano asya kat kagura nakmat manang. Saan mat siguro? Amangan no adumanen tingaw-ngaw na.
Ibaganan tumanan, nga anya aya, ti problema yo. Trip ko nga rod. As long as it sounds kunanan tumanan. Dagi takot, ti sao ni nanang. Un nga rod, makauma adeng-denggan no dadduma. Nambayan yun manang. Kasaritak to, inton umay dito'y balay. Nanang, sapay kumaa, tadiyo tagidaksan, dahito nga ibagak kada kayo. Ha? Anya ka diday, ta anak kao. Amo yumatan, da kayo tisang kadilaw dagiti kakaaroba. Isungaan niya nga ta, no adalan nyo nga minan, ti husto apa nang ibalikas, kadagiti kanayon da, adilawan kada kayo. Ha? Husto mo tiin bagayo nanang, as long as it sounds. Ngam saan ngamin nga amin a tao, kat maawatan dati ibagbagayo. Iso ana saysaya at lata no baliksan nyo ana imbag. Ay, un nga raw danak kao. Naamiris kumutla dayta. Uya wundak pa yun kapoy ti dayta. Katuan nanang, tapno saan da kayon asar-saritaan dagiti kaaroba? Ay, wun anak kao. Dumngag akaw iti panang isuryo kanya. Agyamanak no kasta nanang, sana bali, tapara matlaang ka na kayo dayta. Adaman ti madlaw ko kin ni auntie kasinsin. Anya dayta kasinsing. Maibalikas na mo't na naimbag dagiti di na maibalikas idi. Nasaya at matano nakaamirisan ni nanang. Tani, addan ti manguyaw kan kuana gapoy ti dayta. Kit imbag man ta di da ida inapa. Ay na dandan ni makiapa nga rod kasinsin. Iso abinagaak ni Ellen, abagaan na ni nanang. Kat kasla dimngagmut. Ay nasaya at ano kasta kasinsin. Tani, narigatan. Ang mga numakiapa pa yan, kapoy ti dayta. Dayta nga rod ti pagdanagak unay kasinsin. Iso anasaya at mat, tadimngag iti pamagbaga. Ay, win kasinsin, tapno iwas gulo ako nada. Wen kasinsin, kanda kami nga rod ti maibabain. Tax screen, mashing machine, bulldozer, kan anyala dita. Ay nakit inton din lawam, as long as it sounds mat nga rod ti kanayon arason na. Uwin nga rod kasinsin. Angam sana bali tinapatag, amo na itan kasinsin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Bakit? Anya ti si Dain? Ayawan pa'y ti mayat at humulong bal. Syaklata amin nun, aglutaw, aginaw, aglinis, kaskadaglaba, ha? Anya ti si Dain kuna? Awan ko na lang ang Nanan- taon, dabag ka damag. Ay, uray la nagparsyak mat dito'y ropak day takatay mau. Agdamdamag aklaang mat. Nga mapay abugkawan nak ngay. Damagang pa'y lang. Awan ko na lang arudan, awan mga arud maitan mo akwarta. Ay, agungot ka man ako nakon. Ay, anya kato'y siksi abakat kun aya. Di nakman sagit-sagitan. Ay, aprusak laang mat day tabuok mau. Awan pa'y may gatang iti shampoo. Ay, isumat lagayam anasugpat day tabuok mau bakit? Kaslaumok ti bilit ti kasugpat na. Tatang, anya ter aramidam dito'y salas.
Nakatugaw akit kita damagampay laeng. Ni, anya ngay day tamulmulang langam tatang. Day ta TV Saan mat anak kaon? Kasano maiun ko. Katanda ka ni nanang mo jay remote control. Ah? Kat alaam akan ko na. Kat no nakaungungait. Bugkawan nak no adala ang damagag kan kuana. Agmeno puson iso akasta. Nagbaliwan ng agpayso ti ugali ni nanang mau. Jak man amo no apay. Agda magaklaeng ng bugkawan na kaon. Kasta talaga no agmenopause tatang. Aw-awatam latan. Ay, tatang. Ada ka di extra abagas yang. Taapay man ay. Umayak dumawat Awan nga min bagas mi. Ay, ni nanang mo ti pangibagaam. Saan na siya? Nanang, adaak. Ha? Tapay mananaya. Ni, nagkusilap kit din adagos. Ay, nasakit ti ulaw. Tawan na imas asidaon may kinitatang mau. O may kamang taid. Umayak dumawat iti bagas. Ay, maulawak. Mahay bladak sa mata na din na oras. Ay, nananang, konsensyang metlaang no agbalin amal noris dagiti apo kuyo. Tadiyo kay timangtid iti bagas. Kanya ter aramidan day tanalay nga sawam. Ada iji ba na ag silsilpon. Awan kanumot ti mabirukan na trabaho. Ay, awan. Ti kunam kiday. Talaga asadot day tanga sawam. Ay, nanang at ti supot nga imbulsak. Punwak kumaday to iti bagas. Nagdakalan asupot day tawit mo. Maibos aminin ati bagas may dita pagbagasan no punwam day ta. Ay baka pa high blood kayo abay. Ay lakay paypayan nak. Ay paypayan nak. Anya ti kunam. Tulong ka kaday! Kunak paypayan nak! Punay kamating bakit. Plan-plan wak payla ang timapan aguldag ijay ruwar. Ibabaon nak manayin. Napudot ti ulaw. Gaputa inibos ni April di bagas. Napudot pay tirik na. Ajak maawatan nuapay. Nagmatkan ka. Adagita ti simptomas ti menopause. Iso nga raw da paypayan nak. Sakbay ako maro ti pudot ti ulaw. Kat sika ti pangipapasak iti pungtot kaw. Lumuklok magkansamat kumare. Saan mo't iti panagkuna? Ay na, nagdadakalan dagita bilbil mo. Nay, Na. Sa oray mula aprusan, kas ka lamang rururog. Nay, makaungot kansamatan kumare Petra. Amom lang arudan alumuklok mga, ipagampay lang. Na, madin sa ti alda mo ita kumare Ay talaga amaday! Ay katsuri Oh! Puduto na mataw na. Oh! Nay, agpalinduusan ka ngagpay sumare. Apayan, agan anukan. Pare, agsarita taman biit. Nay, apay mare. Apay akas day mata ni kumari Petra. Apay aya. Nakaungungot matan. Imbaga klalo mukluk magnagungot kay den. Ay, nadlaw mo matgaya mare. Kulat nga agkalinduusan. Ay,
Jackman amaw kumare. Ay na. Ag minupusan ni kumarin. Aniya, kastaya. Apay, si kamaray. Saan ka pa'y alag minupause? Nalpasan ati pa nagmenopause ko. Ang amawan mo't pulos na rikrik nak ama di dito'y bagay. Saan sang agpapada, maray? Katimalas, ni kumarem ti makarikrik na iti sintomas na. Ay, maawat ako ni Kumari Petrano kasta. Aniya lakit din na ita menopause. Aya. Bakit? Anya ti pangrabyan ita? Bakit? Apa adi kagsaw? Nagbalin ka din nga umail. Ay na. Anya kato'y bakit kun ayaan nagsungit? Bakit? Ay, hapay ngay alay-layatan nakmatan iti karate. Agdamag ka pa'y talaga karatyan kan. Ay, nagungat ka matin. Awan ti agdamag-damag. Nalawag. Ay, uwan bakit? Sana kung agdamagpaykan ka. Inkaglutaw. Siyak di baon mo ama panaglutaw. Ay, nabambanugak ang nagaradaw. Kasangsang patkulae. Uwanan. Awanan ti anu asaw. Mapana ko naglutaw. Ay, apay matin akastoy ti asawak. Ay na, ay Diyos ko. Tatang, ayan ni Nanang. Apay, awan di ta sa alas. Awan man. Ay, nakaida dya silid may. Agin ina na. Nasaya at ba't no kasta. Ay, anya ngay day tayo gemaw. Pangikarga at itisidaan umay ko daw atin. Anya, umay ka manan dumawat iti si dain. Uy, nadamag ko ngamin ang nagparti ka iti manok, Tatang. Pati day ta, madamag mo pa'y. Una, Tatang. Siyak pa'y mati ko na. Ay, ang angarak pa ito'y karnit manawk. Nakulbet nga main. Mayat day tan. Sige, Tatang. Kargaan mo day to'y plastic nga intugot ko. Tagawid ako. Jela sagti ikabil mo, ha? Ha? Ay, birukan ni nanang mau. Napay ngamin nga ibagam nga, eh. Sige, kunsing siya yung mutlaang no saan adumakkel dagiti apo ko yung tasidaan laang kat ihimot yung pay. Ay, kasi damat nga agpaisaw. Mala, yawat mo kanyak day ta pangikargaan, takarga akaw. O sige nga ro, Tatang. Darasam, sakbay nga umay ni Nanang. Ay na, ay, nagimasin timangan. Karnit manok ko naman. Ay, banatak man day to'y karekay. Ayun na yan. Kanakaan. Di na pa'y kitain ti kasangsangunan. Ay, apay bakit? Kita umat no adda kanak dito'y penggang ko. Ay, kat mangalakan na, itiin na po'y kansidam. Di nakpay amaw nga aywanan. Kasanaon no nakapsuta kaon, baybay anak kadilatan. Ay, kaya't mau tinalailo nga asawa. Ikanak iti kanak. Ay, katun na, day talagayam. Day ta, inapoy. Jay sidain ngay. Ay, aguray ka mata. Karga akong day to'y pinggan mo iti sidam. Apay ngay, aday tapayakan paragpag. Saan ka di apayak di paboritom ide? Idi dayta, saan itan? Ay, amukaw na. Itad ko kan ka, day to'y tangay. Ay, jak mangmangan no dayta tungod, titad mo asidag. Anya nga ti kayat mau. Jay dua alupaw, titad mo kanya. Dua alupaw. Apay, tulang ka? Bakit? Kuha nga main. Anya ko nga main. Di mo kod-kod ang day taulaw. Eh. Tag tinagdagit
iti balakubak mo. Ay, kuha bakit? Imay ngamin ni April dito'y balay. Kay, Inala na jay dua alupaw. Taipasidana ka no kadagiti anak na. si daon lang jay sadot nga asawa na dayjay. Mamati ka man nga ipasidana kadagiti anak na. Digulaang ti ipasidana kadagiti anak na. Di ka kadin agong ungit, bakit? Lapaw ti kayat ko asidaon. Iya dayong kanyak dagita payakas kada parangpag tanay makaungungot ak manang. Iya dayong kuna. Unay kamutan, dangdanggam ngagsangsangit dagito'y ubing. Di mo pa'y aw-awiran mat ida. Agsasangit daya. Nabasbasa ti daya perto'y maysa. Mabisin mo't dayto'y maysa. Busy ak nga road. Isardeng mo man ngamin day pa nagselselfon mo. Ay, isardang. Kakaisuna mga baba ka kaun. Day tala agge-gamester aramidam. Ingkag trabaho. Agibaon ka kiting. Si Kanti mapan nagtrabaho no kayat mo. Bangalaan tayo ngay, itikanan tayo inton madamdama. Kat mo si Kati Paradis kitar. Apay adamagam kanyak. Mabain akon ama pandumawat kadagiti naganak ko iti bagas kas kada sidaan. Apay kumamabain ka. Kat naganak mo. Tapno ibagakan ka. Kanayon nga agungot ni nanang ko, tunggal mapanak dumawat ije balayda. Imposible. Kat no nagsingpat ni nanang mo. Saan itan? Nagbalinan at tigri ni nanang, tapno amom. Iso asik ka anapigpig sa paingam nuang, mapan kag trabaho. Ay na, kumare. Isardeng mo day ta panagwalwalis mo dita arubayan yo. Agregreg mo ala dagiti bulong. Panagregreg ti bulbulong ita. Ay, masiguranak nga ron maray, no narugit to'y arubayan ti balaybay. Sakit baybay aklat nga agregreg dagiti bulong iti arubayan mi. Nauma ako nagwalwalis iti inal daw. Ay, agwalisak time bagla amawat-wat day to'y likod ko anasakay. Ay, nasakit mo tanday talikod mo, mare. Talaga gayam nga di mano na, di pa nagminupos mo. Kauray na laikatawa, kat italyaw na kadagiti aglabas at tao. Isumulagayam lumuklok magka. Wan! Amok alumuklok mga! Kat nagdadakkelan dagito'y bilbil kaw! Ay, nadlaw mo magayam, mare. Sana na masapol nga ipugkawaw, tapno mangag dagiti kabaranggayan. Nagungot ka mo tan? Wan! Pudno dayta! Kano saan ka pa'y lang umadayo dito'y? Agpili ka, no kayat mo ang maipang-orko kan ka dayto'y walays, wano ibarsak ko kan ka. Awan niya, kayat mo aw! Nakitam tinapasamak tatang. Hun nga raw. Dagos nga imadayo jek umari ni nanang mau. Si kaman mati pang taan da abarsaken, wano pang oren itiwalis no saan ka pumanaw adagos. Nakita mo no kasano nga agungot ni nanang mau. Ay, wano nga ro tatang, nakaamak gayam. Jak to pa'y agsasauuna ijay balay. Tano adala ang tisaan na amagustuan. Agkusilap adagos kat agungait. Sapay planok mat nga ro ti mapandita balayo. Tapay manahin. Kat umayak dumawat ay itibagas kan sidaan. Awan manan kanan yaw. Awan nga ro tatang. Ay, pagsasawan na ka ni nanang mau. Iso nga ro day tati kabuteng ko tatang. Ay, ibaon mo day tanalaing nga asawam. Nasken ang mapan agtrabaho.
Ay, apay, sa dino ti papanam bakit? Kunakan ka saan ka ngagdamag-damag, nay. Ay, mas daawak tanakasukat kamay. Mapan ko bisitaan dagiti apo ka. Nabayag ajak ida nakitkitan. Mapan kay jay balay da April? Ay katuan na. Ay, katuan nasaya at matnumapan ka. At ginatang ko akin de kan tinapay. Isaw ti pasarabo kadakwada. Ay uray matgayam naungat ka. Ay nasingpat ka matgayam. Nagkunaan na ungutak. Nagkuna. Ay, awan bakit? Joke-joke ko laing dayjay. Si kakit di mate. Huston baby. Sumardeng kan nga agsangit. Hustonon. Pagsardangan man day tanga ubing. Itay pa'y asangit-asangit. Sikat ti sumardeng nga ag-cellphone dita. Tumakder ka kitdi. Tamapan ka agbirok iti trabaho. Nagadulakid din nga mumon. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Anya ko maita. Inkalukatanan Katsikangay. Awit ko ni baby. Unay kamatan. Manglukat lang itiri daw. Kasadot mo pa Nagmayat ti pa naggi-games ko. Ibaw nakit ding. Basol mo Apay ngamin ang mahilig ka nga agilak itiri daw. Hay, siyak man lang ang ti mangilukat. Sadot ka nga talaga. Nanang? Naglaing kan si kalalaki! Nanang. Ay, si kamat gayam. Ay, Nagmayatan ti iladam dita. Ay. Daytoy asawam ti agaw awer. Awan pa'y kit di ati kanon mi nanang. Tamasadot mat amapan agtrabaho. Ingkag trabaho! Ay, sos. Kasla maestra nga agito do. Agtungpal kan tumakder ka ditan. Kunakan ka naungot ni nanang ita. Ay, wun nga raw. Anya pa'y latar aramidam dita. Ay. Tumakder ka na! Ay, wun nanang. Tumakder akon. Mapana ko nagbirok iti trabaho. Ibatem data cellphone mo! Wun nanang. Bakit? Dahito iti cellphone ko. Ingkan, sakbay ama pang urna ka ni nanang. Ay, talaga mapana ko. Ay na, thank you ananang. Taymay ka. Kat inungtam nila kay ko. Naungat ka talaga. Agmenopos ka din, nanang. Ay, agtal na ka man sika. Damdamagak na ang mata. Anya lakit din ni nanang ko, ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.